Swastiastu. Inggih idodane sareng sami ringgalasane becik puniki lugrayang titiang ngaturang akidik indik tata cara ngwacen utawi ngucapang kruna basa Bali sane mepenguntat antuk aksara utawi huruf A nanging sane sampun boleh pengiring. Upami kruna ume yening kesurat punika sesuratanipun uma nanging kewacen ume. Aksara utawi huruf A ring penguntat kruna sampun ketah kuningin kewacen utawi keucapang e. Nanging yening sampun boleh pengiring aksara utawi huruf A ring penguntat kruna punika tetap kewacen utawi keucapang A. Contohnya abe boleh pengiring A dados abane. Nenten kewacen utawi keucapang abene nanging sane patut abane. Ring sesuratan Latin itu kesurat abana nanging kewacen abane. Contoh tiosan kruna ume ring sesuratanipun uma yening boleh pengiring ne kewacen utawi ucapan umane nenten umene. Nggih. Contoh tiosan kruna rase yening boleh pengiring ang utawi yang punika kewacen utawi keucapan rasayang utawi rasang nenten raseyang. Nih sane patut punika rasang utawi rasayang. Inggih punika manten dumun contone dadosne sapunapi tata cara mikilingin tata caranipun yening huruf utawi aksara A megenari ungkur kruna lingga nika kewacen e. Nanging yening sampun boleh pengiring tetap huruf utawi aksara A punika kewacen A. Inggih. Dedane sareng sami